Ćao i dobrodošli na moj kanal. Danas ja pripremim čorbu od brokolija. Prvo ću pripremim povrće, pa ću onda da kuham. Ovdje imam 2 glavice crvenog luka, koje ću da usitnim, ubacim ovog cecka, da isiskam. I 4 mrkve. Sve što da usitim s ovim sjeckom. Evo, mrkva i luk je usitnjen. Sada ću krompir da isječem sitno. Ovdje imam 4 krompira. Krompir sam isjeckala. Sada ću brokoli da odvojim ove cvjetiće ovako. Znači potrebna vam je 1 glavica brokolija. Kada sam pripremila povrće, sada ću da nastavim ulje u šerpu da se zagrije. Sada ću dodam mrkvu i luk da se prodinsta. Dodat ću malo i soli. Prstah od soli. Kasnije ću još dodam soli, ali sad sam malo u mrkvu i luk. Poklopit ću, ostavit ću se malo prodinsta. Kada sam prodinstala mrkvu i luk, dodat ću krompir. I dodat ću 1 lovorov list i ostavit ću to da se prodinsta lijepo. Kada sam prodinstala krompir, mrkvu i luk, sada ću da nalijem vodu. 1,5 litara vode ću da nalijem. I sada ću to ostavim da se kuha dok ne proključa. Kada proključa dodat ću brokoli, a sada ću dodam malo bibera. I ostavit ću da se kuha. Kada je proključalo, dodat ću brokoli.
Dodat ću još malo soli i bibera. I ostavit ću se kuha neki 25 minuta. Kuhalo se neki 25 minuta. Sada ću skinuti da procijedim i da izblendam povrće. Sada ću procijedim povrće. Lovorov list ću da bacim. A ovo povrće ću da vratim u šerpu koji se kuhalo i da ga izblendam. Dodat ću 2 kutlače supe da se može izblendati. Evo, izblendala sam. Sada ću da vratim u vodu, supu, kako god. Sad ću to da promiješam. I kada sam promiješala, dodat ću još 250 ml vrhnja za kuhanje. I vratit ću ponovo na šporet da se to malo prokuha. Evo, vratila sam na šporet, kuhat ću još neka 2 do 3 minuta da se vrhnje za kuhanje malo skuha i dodat ću još malo soli i bibera. Znači, so i biber dodajete po vašoj želji, otprilike koliko želite da bude slano. Sada ću ostaviti da se to još malo prokuha i to je to. Čorba je gotova. Evo, čorba je gotova. Sada ću da isključim i ostavit ću da se prohladi, pa ću onda da je poslužim. Evo, čorbu sam poslužila. Pogledajte kako izgleda. Ja se nadam da vam se dopao recept. Isto tako nadam da ćete probati napraviti ovu čorbu od brokoli. Pišite mi u komentarima da li vam se sviđa ili ne. Prijatno!